siasa cia oversight na thirikari ichi kuoneka ndene ya county ya Meru kaiteneka na kire mubango yo aro siasa tukwere ucokere bimwe baciuri bira mumeru ethirite a ciuria ati thirikari kwa tutero oversight karo kwethera ukumira thirikari na batikwenda thirikari ithira ikirita nguro kubatera na bo bakiwa barenda kuthuya thirikari mwankoti ira thirikari ni kuruta ngwina ni kwethera mbeca cia mwingi citumiro boya ni thirikari wita nambere kwa na batwe kulukira mitambo ya Facebook 40188 wetura maoni yaku nejere ku iururia miario ya kisiasa ire yukoyirwa Meru kaiteneka yani tukuthurandite kiri Nteto cia Weru Ithatu kana kamyeke 13 kulazimika ota skuru kenda kamenyera tunge nyuma ya ina muciari ukwa mweri umwe muthiru kire aro siasa tumurika nkuchanisha kisiasa Meru ira chukujero kaiteneka ati thirikari na rutero rwa rukuthuya thirikari ya county Mandaktari wa Equity Afya moa kuwa batari wa mishara yo Thaa atongeria bogi Meru wakiuria Equity Afya kurea antubana kuthira kuchania ati kari gitani bau County Commissioner wa Meru kinyantere chiandu moru kuona winji muthanga ya kugurekana antoba isiulu barenja muthanga bakara ya kurea mbesa Anko watu ni kiri Nteto cia Weru Ithatu ni beta MUTEMBEI Edward mwanatoa mathithio ni Purity Richard tukiambiriria mwari wo kurubo miaka 13 na lazimikite kurekana na skuru kenda kumenyera twana tungito amuno jo nyuma ya ina muciari kwithira aikwa mweri umwe muthiru kuringana no keburabure muciune ndi bati kumba kurera andu ya cibitari rengiri 40 kenda kunokia mwamiwo ndaba kuromba antu bo ndi bo ndi kwithira baikumwira no batetheria uyuwe akiwa nende mwathani akio muti ya Thaa na bau banyamarika kinyankuluki mukiri mithika aina Nteto nkuluki na ukurubo miaka 13 ake kirasi ke mwanja Frida Kendi kumanture ne muyanda mbututia wandine kenja etigania westi na lasimikite kwithira muciari kiri aro inabaile amwe na uyora ati uchumba Bruno Ntubo okuru nyuma ya mami wao kwa mweri umwe muthiru atirwe mweri ya 6 tariki 26 akwa mweri mwanza tariki 8 na toria na yoyo atitiomba no tutegemea kwebia kuria yonto ya skuru bionte no tutegemea unianda rekira skuru ndreko na mante ya koma otwikanga tweta skuru nkiangatrima yoyote bia rona bia korua kwera tukurara mpara ronene tweta tu skuru na mpara tukaethia tukea twatrima no ura tumutiire kwera watia fia skuru twa kuria to inginza Ironronere ndreke na skuru mbone ntetha kiyoyo nyawe nkatweta kibarua nkona bia kurua na kwira ndreta kibarua ngatia alafu ndo na kuna kiuge ntumbura kirora weta kibarua nyangatia kibarua tukarara buo amwe na kwithira tiri onthe akwithire na mbati kuona kibarua rira kironekana kwithira kwina mathina kithumba ni kwira mbeta kibarua ndreta kibarua ndrare mare mabokai kiuki angwata Kiango ataki ngwatere ntumba kore marenge kwa tukendra nkana kwewe ampa mbeca ciaranda remana kwewe mbere nyampane otheri na kiuki kimbaye te itare nene atori ba mombi ke cibitare kwa tukankero ndringo mbice ndentari ngirwe nontuboga chembia kuongela kironda chumbe methori yanja yara ya otorwa kinya indethie mwake iraikuo yaitete na mbere kuongeleka nontu mwere yo mwendwa wao yaitete na mbere kumama cibitari nontu bwa kwaga mbeca cia kuriambirwa muna kuthuranira mathiko kuromba utethio nontu imbaitinya bunga mwira indiari muno nontu bwa mantu yau nontu inyoti iyo na no nirio no ni bionde ntumba na kibarwa ye muntu outu endikandi ari pio ngathira pio na twana tutatu imwaru okwa no te bumbumba utopethiria mantu yonthe ya inainya kuringana na umwe wa aturi barabe ya Kendi barua kethagia nturene tu yare kare yara ndrakainya kibarua kari makabuti kamwe kakari mwana ntubo mathina
kinyari no ntontena byo nkamwegerenya githanda kandrisi na kamureta bokararire ndailie birango tia byo ntona nyani byo mwanka murumya kanini patire ya no ntobeta na bakamata bya kuria no te byo yo wako na byo bapagira kainge woni be yako kwara kinyani tago byo mbethara ndena byo ngepagira bya ba ko endre nkona nyani stress nkabero te byo ndena byo ruare eno ntonte omba ko wethera gira nduete nkabaro mientuko chionde eta kuonge no mote muntu akampo muro mientuko yele Ithatu paeta thukuru bakaibuo rui barombete antu bawendi boboyo batetheria kurukia mwendo wao kenda kinya mathonio yao yauruka ono tethio mwiri mwaro kwa yuruke enkare bwega kenda nkoro kwa yo wampio mbamore yo mam yo thikwe kinya batu atori tokweria ko ya kamete no ntobo ita borare kari no ntoibo kona iko karibora ko kariko ina kinya mpara bo mwanya ta ko bia kura torare abio mrena ko kyaileka ko wendre nyamuntu baraba ko yora ko etheri chiometie pia ya chiringi nyegana urare ya 50 ko ba ukira kinya ko ya twecha mani anto baile bathatu ratu inge ni anto 10 ko unkoria tu na guisi endera kwa anto tone o tutethia nekendra murio yo atono kinya batu atori no nto itwaretie kungangana tuona gatunoete na tukaona gatute kumba buru na muno nkoroki barombete ana baba emosi yote theruo choka chukuru muno kendi no ntokuringana no yoe Priscilla Nyoroka ngona bwana na kuraguri na baba nginti na bonze bathatu we endi ngugireta ku taratara yonde ligana kange na bona tikumbana na baba ikuo bandi nabo na baba ngi nabo batetheru baita skuru na nyani nkia kona wancho kia skuru ndachoka nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika kuma andwe mwankire ngini yo makarika ira yethirite yakioneka kurumira county ya Meru kimwaka yumone ndi kuma thirikari ya gavana ni mama iri kuyukio tongeria Nteto Shirwa burungamire oritingo obisine bwangavana nchamba mithine thirite akiruta Meru yora bacambuka cimirandi obisine ya CDF runguro seneta Kathuri Murungi na ndare muntu wawe wakwe muno ari mujumbe wa Southiment miarie ya nchamba nithuritie kari kathumba ba county ya Meru bai mumende na bange bakiwa bati kwithara mithatene no ntubo tumiri buthuku pwambeta che mwingi MCoro ni baronero mwelela mibwe ya muthuro nyuma yawe kwithira akiwa batakulukirie budget ya mpongeli miario iretiite nchamba mbethe mungengene awatilite itike mwingi kuchano siasene cha Meru ndichokerete bubweru mukondo juju na murumo jo munene jo gutonyanira gatigati ka gavana Kawira na athingati bawe na rutere rungi naru ni gatigati ka seneta Kathuri mpuro wa bori na athingati bao bakibiri na gakobia trombeni nyuma yo kiruboka gita na aria gavana Kawira na Kathuri bonekere kinya gukethania methone ja rais muchemano ni jowe Weru ntere charuire rwarera na ndi okirububu ni buthirite na kwajana gisiasa kwamberia muntu na nyanda mo campaign rete nyanta aria ruhitho no imbio mbetia na tega ga nya guchwa riu atachoaga Thai kinya getha muntu na kuigwa na gurure imbio mbetia atembe ganya gaitangugi uju teronda era ngavana gaitangwe kana kumwira oreita na ndita kini gaita report je wali ugati oversight bati withero ero report actually akera ntu wala no tunda inde kuanga ita report ya performance budget performance na budget imbeshida tuguita senate ge ground so muona no ntu iba ogene no le onge no template cia kwali bao kana pambiri ondoki ya thirikari mwire ni tukwene tigana mwa kuruke dote kwenda kirumi waeta mtu akawa tu kirumi auria kiuria kazo kauria mbio na ndo batiane bakuwa bakauria kiuria na akiyo bakwenda akiakwitherwa wetu yao coolant siombe tiene na kiberesia akiakwitherwa wetu yao kiberesia kinengere 100 million project akiakwitherwa kiberesia kiaki iraz na security na Mbiasa county lakini mpororia Mbiasa county na iweta ngaro nguruma mama kai mwari na mama akwire te mama autembio kiume giki gavana Kawira na seneta Kathuri bobaire ni bararitete ntumiri chao chege utumiri bokigina gya county omwe akionania kuthereria mwankiro tererwawe ko ketha tutatererwe mieri ena kana almost mieri 5 nonto baraba gushita oversight bamberia mweri wa mbere. That's why the oversight story is fake. Wondimwe ichei more resources than wondingi, so lazima twithiro na kunganania nonto mutongerora mwega nora wije kugaira twana twawe aruga kithanda gaturumia tunde tunganene
ugatega kamuge gaka kombuithirwa gatimbiga gwa muno wakagitira nyanyi. So lazima mutongere tungavana ethirwe tegaira woni chionte. Your Excellency buti uma first of all kia kwanjiri no terero wa dams ira twandesign ni Ithatu. Ndamu mwere ndamu imenti region, ndamu iritigane region, na ndamu igembe region. Akiaria obisine yawe mushine jo Nairobi, Seneta Kathuri na ugite ati kurindwa ngimo cia kaunti uyu ya Meru itumbite gutumira kigina kira cia thuriri onto bura gavana Kawira na njuri yawe bamuchokerite kirintumiri yawe o mweri ya kaunti u. Ndo ijichegi siasa ikionekana gutonyerwa ni kaburio ganteri ijichoijiri na ndi munene wariti ngugi obisine ya gavana na ithurite oru bwangugi iria baritaga obisine ya Kathuri Murungi kagita kara ari murungamirio kigina gya CDF South Imenti. Kathuri Murungi kagita kau ari mubunge wa gicigo kiu. Kathuri Murungi atiumba na mantu ja county na randa igiro interest ciawe cia county government nda kompea nguira toitete miaka 10. That's why I made the decision ati oni ntuba go support mheshimiwa Kathuri Murungi atuika enegete at the county level. No ntuinkorika nani utumuje taoni iratware na area ndona nya twithiuruka tugiaka mabati rangi na gitare moko ne bati ratwaka jukuru twake bati rangi bondekere Amiru no nturi mondona ira itatire twaka rangi ire kura ukoria what was the best thing was it gwakera ibatire chukuru rangi ire kiuraga kana ko represent ibatire so ere nande eta application of an standard. Merio iji tujukiritwe na udhu ni kaburi ya Seneta Kathuri bakimeneria nchamba mbithi na kumwita murongo. Na wachoko twira na migambo eku ati bora implemented budget ira ya tigi ithirikari ekira ito Murungi tuthereta kiri budget ira mbwao chiatariri mbecha cia kuma kwenja kuma gwikira equipment gwikira etangi gwikira solar system na gwikira monkatapu kenda mumeru amba kunyorwo jiruria indi kwangwa nurugira migambo eku ati mbwao thate fo gutikinye mwe equipetwe mbechi iu cia equip mbwao iu inaachire no gutumira injirere ku ciotumirwa nio. Na the fact that yogo no rato koni famire we mwambo gwaka mabati rangi ja kiuraga no kaugija Meru ndi no gwa bona na mono ora bukuthiuruka bukiuga gate bwetere tembao ichi ja gwikwepo ni external financiers ate mbechi ira cia thirikari ira cia atenjikire budget bukethwa bugikaira miuko nenu. Thirikari kaunti ya Meru tutitikiria cinema, thirikari kaunti ya Meru tutitikiria vipindiri nonto gavana Meru aliuga tukomba mucindana cinema. Na kiri untubura bomba kuthukia ngwataniro ya mbunge ya kaunti na obisi ya gavana MCA bamwe ba mbungezi ndibonanitie muthuro jao nyuma ya munene ujo waritingugia obisi ya gavana kugate mbunge u itakurukia mathabu ja mpongeri ja mwaka jo thirikari jo 2022 na 2023 kiri ntumiriu ya nchamba mbithi na rugire ati gavana Kawira mwakene jura jurathirire mweri jo 6 aratumira budget ire kurukirwe ni gavana Kirito Murungi untubura MCA baba bameneretie bonene tumenye umabo mantu gavana wetu no tubando ile ciari atombere kuthithia gintu kia gitwa supplementary budget a implement budget ira yario ya former gavana Kirito Murungi ore kari na nikio tumi ara gukethwa kwina kama kosa kidogo kira tumba kuromba ikorwa makosa jau kiri budget ira tuthithitie ibo karingana bwingwa kuringana ndo ile ciario twaugire tutichinjia budget kana gavana ta chinjia budget ka implement rore kari eshimiwa ba county assembly ya Meru kankwenda kwira Meru baina thine nene mono nonto bwa gavana ure oriku riria chief of staff akuga county assembly ya Meru itakurukia supplementary budget ne kurukerwe na ya kurukwa na twina those documents ya supplementary budget then ikwagire eshimiwa Anthony ndienda kugo te muntu tikwagirwa Anthony county ya Meru to supplementary budget ya kulukwa kana budget no monka gavana athithie gintu kwitawa kwa cent na au nukona kwandiki Her Excellency the Governor Meru County Honorable Kawira Mwangaza na agekire nyamuri yawe tariki 28 cia mweri wa Ithatu mwaka yu na agasent kuonania that we awikira kirore na etikaniria na supplementary budget twethire budget yebangi yerekerwa bobo na bobo na bobo na bobo na tukwethira budget yebangi na yerekanirwa ure gwigwita twetho tutena kanya ga kuthithia kinya biria bangi bathithagia
na tutina kanya konde compared na bangi riu gwitoka uwa tutakulukia ikwagira speaker nthoni ikwagira majority leader apushite agenda nthoni ukagira MCAs bonthe nthoni ukagira clerks betu nthoni babarara batitoro kenda bathithie report you understand ukagira everybody nthoni uti ubani metho indiro wita ukandisregard no kadison report ititegekiro signature na mu mĩario icio yonthe MCA Baba ikionekana kwerekera kire kithurano kia mwaka 2027 kiria gitigeria miaka na kithithika kiure kiria kinene nandi ni kithurano ici cia mĩario igi siasa kithuraga ciomba kuritia witi na mbere county neu ikirikano ati mwambirio jo tongeria bwa gavana Kawira ono kere ciarera nyuma ya ndoa na mbunge u MCA bakienda kumurita gitine ndoa iria yathirire Senate kana no bado mapambano mwaka 2027 ndowe ukunjira ndoa iji kana atongeria Baba batikumenya ngugi ciao iria baigie katiba. Morgan Mweti, Garo ya Siasa, Weru TV. Goya Morgan. Nkiame kuthetera rigitani batongeretwo ni munene wo Mugambi Bakari Monaruna bangi kuma Rwangiro gima pomwere county ya Meru nibaritite mukana kiri Equity afya bare aritingwe bo na kuthira kuchino cithirite ciria ati ko bakiari o me kituo ke Equity afya mawa kire kingi tone nibo wete nibo menyete aritingwe bani bare thirite bakenya mara bona na ntubura bakua nibo bati kwalelwa na mpoi. Dennis Mugendi aina ripoti ni atongere babia mabia mabisa baugima kirio kiarigitani takyo Kenya Union of Nurses, Pharmacists na bingi bare bakinyite mushinio mao me hospitali ya Equity afya ukurukira itingoge bayo kugambu bakiuga batirito emishara yao kuma muri joina na kuongera kadita ntanta kana sumbe kirondene barungi kwangu gine o wamwe na minyamaro ingi iria bethirite bagikurukira ku Equity afya tuyete aturi biama pia ritingwe baero di Meru County nonto bwa uthuku bura tureketie kumenya bukuthithwa through Equity afya organization ira yunganite kana ina ngwataniro na banki Equity waya na ugima wa mwiri na twamela mantera ya kuthithika ya mathuku kabisa duniani ya ithithika musiwa mawa ukilukira Equity afya nara gutwika ritingwe betu ba health nurses clinic officers laboratory officials pharmacists na doctors bairitangwe baritangwe miaka ere kana Ithatu itara kuri wara kinya ngweka terminated and part of them that have also been terminated are those that you are requesting to proceed for maternity leave. So as per Afya, Equity Afya, it is a crime to become pregnant. It is a crime for you to conceive. It is a crime to bear a child as far as Equity is concerned. That's why you realize that wherever they seek to go for maternity leave, they are terminated. Okiriji mabisa baba ugima baruga ni bamenyete ati kinya baruga cia ngugi iria Equity afya ithiritwe ikiejana stiwite na mawatho na mitaratara ya ngugi untu bakajukia itagaria onto bani aritingwe kwena labor office era tukwende mnyane ontongo iritawa contract yekwera terminate within 1 week ote contract yakari duniani era ombo terminate na notice 1 week kwa wende twina ko kuinga goeta twina court twina koleba twina nyake regulatory bodies sieto na tontobo mabisa baba ugima barira atongerie banki ya Equity kana Equity afya bombi kujukitagaria kenda gutiga mabisa baba baugima ba Equity afya mushine mawa ni bakona akiao na ketho atiu bobari atungata baugima kaunti yonde ya Meru kana Kenya iri yonde bakayukitagaria iguru ria banki ya Equity. Tusikia inaitwa Equity afya na tunashuku tu ya kwamba ni mulandi wa banki ya Equity, na kama ni ukweli basi tutachukua hatua, na ile hatua tutachukua kwa sababu wanachama wetu wengi wanafanya kazi na akaunti zao ziko katika ile banki. Tukidhibitisha tu ni ukweli wana uhusiano, basi tutawapatia
tutaketi na wao tuamue, kwa sababu kuna benki mingi katika nchi ya Kenya ambazo zinafanya kazi mzuri. Hatuna banki moja, lakini ukinyanyasa watu wetu, basi hata sisi tutakunyanyasa. Tutatokea na tuwaambie wasipeleke pesa yao huko. Kama uwezi yalipa members wetu wazuri, hata pesa yetu hatuwezi kupatia. Akwithirwa Equity Bank ite na Equity Afya, then Equity ne batio bayukiria tu inyayo kethirwa ri torore tumirire some big name. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua, county ya Meru. Wea Dennis, nande kuma kire Nteto no tukuona kanya kambere kakunoka indi weta kuraya chogerete na Nteto nkuruki. Kuma ndemeringene na tareki chanka da urudairia ndemeringene Weja mailo mwana pero na kabute tu mailo ni miaka mirongore wili bwanka yetu ya Meru Joyce Karimi wa Bruno na kenda gukungwira nagwe ne tokugwata ogeni Meru Night Karimi Bruno edition ara la baita lounge hapa Hill Nairobi tuineshe Meru kumakira sanii mwanya ba Meru gotonya VIP ni shilingi 500 wake na VVIP ni 500 wake wenda kubuku kanya gakukurio we na kanya gukurukira till number 8587066 Joyce Karimi Mushiri Ameru atuthambie mwini uzo neria na nainchuja ore inete tumwimberie na ukenere amwe na shia Meru Meru Night Karimi Bruno edition ni Jumamosi tariki 5 mwezi wa 8 okenda gukorokerwa mambura jaja kwa timbaru ni Weru TV na Weru FM 96.4 Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Bwana tubeta na bara kurombera Nteto chia Weru Ithatu. County Commissioner wa Meru Friend Dunga mwena nkea maingi ciokaria twarina baliongetera ndina ria andu morude muthanga na ranende kwithirite kwina Nteto ati antu kuma county na Isiolo ni bethirite bakinja muthanga ntere una bakara ya kurea untuba wite ni kiutati na watho. Nicola Chabari aina Nteto hii. They are doing something wrong in Meru na hatuwezi kubali. Baba County Commissioner agwa Meru to Friend Ndunga akogweta ni ainyangia na kithi arabata batiri kwithira baike Thaa baraba ithirito bathondekete mbaria ntere echa ekunyok wandi ya Nathu na araba ithirito bakigitithia ogoti kuma akiri marori mama kamata muthanga kuma ntere ino na wende kuringana na mubango wa emunthe urire kubaetheria na kubagwata abonthe amwe na ogubatia gwatikana Niyo sababu ruwa eto bangire na County Commissioner na ngabana yukia tu weu kuona ote muntu kiombe kwa yambia thirikari to county na otire kinya county geto legena yo kwa kuingilia manto kwa yo wote kana kwa ya ses ke thirikari nyumo ile to batiko to Meru county kwa hiyo tumetoka ulato ukia tu weu kena to hakikisha bonga ndo na revenue streams na to ya mbecha cia kutetheria ukire thirikari na kuruta ngwe mbecha to gombo ochioya. Niseme ya kwamba hao watu wanaosanya ushuru kwa njia ya kiharamu sio serikali ya Isiolo, hapana. Hawa ni wahalifu, they are crooks, they are criminals. Kwa sababu tulipofika pale walitoroka, wakakimbia. Kama wangekuwa wafanyakazi wa serikali ya Isiolo, wangesimama pale
na kusema ya kwamba wametumwa na serikali ya Isiolo. Kwa hivyo hawa ni criminals, hawa ni crooks. Tumetoa hiyo barrier na tukasema isirudishwe hapo. Na ingotekia thinere kathira kaitena kana ntuba uratumba kubwithia na ringi uratwa watanira kwithira kwina patrols cia kutuma antu bara bethiro batu soga ringi ciendelee kenda tukona guntu kwetu kwa safe na kuita mbere kwa collection ya revenue ikiendelea na yembe kuthoete the county yetu. County Commissioner na commandant wa police in Meru County bakua bakethiro bena patrols every day atujuja bachokeri nkatho gwatanirite na maabitha kuma kiri thirikari ya kaunti ya Meru na kinya kuma kiri obisi ibwa mubunge wa Gembe North baugite no mwanka ende patrol ithi na mbere kuruthika anterino nikenda gutigira ainyangia baba batio chokera kaire kwangekia ababa gukamata muthanga anterino. Pana county commander itukuromba patrols siongelwa areas yu na especially bara kuona bakeni kiruchi Nteto kuona antu aba kuya bakigita iranthi ire inthi na mwene so twawatanira the county government na batwe national government tukomba kwinga mandu yara ya kuya na thai ni itarea turitanire ngwe turi amwe kenda ndwanda cietu ciethu ire safe azina turita icio nchuku cietu. Tumesema ya kwamba kwa sababu sasa ile tumetoa baria ile ambayo ilikuwa ya sasa tunajua watarudi tena, so tumesema tutakuwa na patrol ambayo itakuwa inafanyika area yoyote ili tuhakikishe ya kwamba hakuna wakati watarudi kuendelea kuchukua pesa ya serikali ya county. Na nimetoa amri kwa sub county team ya Igembe ya Mutwati wahakikishe ya kwamba hakuna mtu mwingine atapatikana kwa hiyo barabara akisanya ushuru kwa malori, na kama watapatikana wakamatwe. Aboge kumantwera yange twithire nara kwa twa kwa mtu yugiti kanya kakwenja mwanka barabara area ya Igembe North untubura nyabutu buri kuthiatela tukamenya nuri kura uyukiti kontura na njire wamba na kaya kurutangwegwo kenda tumnyora tweta mbere tutena mantu ya kwithirwa twina antu bosumbura antu betu agiritangu icio. Nyuma yago ndunga na riongire kirikambi mwanya kuraithiria bura mantu megio karia buthite na mbere na muno kambi ya stuire wa kwantere echaloro na araba kujire na kuga bantu agu na batirite na bathi na mbere na kuga ate bagatigira kambi ni kujiro burempwe. Tumeangalia mahali askari wanakaa katika ile kambi ya Kinandumba ambapo kuna askari wa ASTU wamekuja pale, wamejishikilia pale kwa muda wakati kambi yao inatengenezwa. Tumeangalia pia Kinameru ni mahali panahitaji kupanuliwa, na tukaenda mahali ambapo tunataka kuweka hiyo kambi ya ASTU ambapo pameanza kulainishwa na vifaa vimeanza kuwekwa pale. Tunataka kufunga sehemu hiyo ili hawa wahalifu wezi wa mifugo wasipate nafasi ya kukimbilia wakati wamefanya uhalifu. Tuna county commissioner akuya patrol akiolela station yetu itumire kambi ya Lororo ambapo itolelerie arako tandasi na tuona na county commissioner wengwa akuanto huko isasawa na no kambi okwa na twa support urakumbekana na mheshimiwa na asiumitie na lobite tuna personnel 15 baraba komba kuona ndithia cietu ire salama na Rwanda rwetu. Kuma Gembe North, Peton Class, Chabari. Ntuko itekura ya rungamiri bomatura na rietu heria managers bakambira kwa mukira mushara kuma kire thirikari. Akere mubunge wa Centurimenti kire magushine wete yoni mutaratara yo kwambiro ne thirikari ya Kenya Kwanza yenjire moyo bachokire nkatha no tubochokanire matura. Boniface Mongera aina ripoti. Na kwa kagita kambere buruaja nthiguru ne Kenya histori ni rigiri kwithiro igikwa kweja kwa miri minister okare bonene Professor Kithure Kindiki ikaya uma Minister Kindiki ntukwe narua na rekerire ntubuna kwa thirikari ya Kenya ni ambirite ubango jwa kula masabu area gintu gikai mbere matho jithiro je kurukwa ne bunge pending the process of legislation, which I know can be laborious and take time because of public participation and the movement between the two houses of parliament. I decided I will perhaps recommend, subject to cabinet approval, a modest way of appreciating the current cadre of village elders and Nyumba Kumi, even as we wait their regularization.
Minister Professor Kindiki arenderea kwa tayari mibango ya mbili kwithuranirwa ya mawatho jaja kituje kurukithirwo kiri mwingi na nyumene kiri bunge mubako menya nabu sabweria bakethro berungro cha buchibo kana kiri mubango jo thirikari na ministry okale bondene cho jikene jangao. But we will need a policy on terms of engagement, the functions of village elders, criteria for recruitment, how they will be recruited, how they will be compensated, and how they will be terminated. Because where there is employment, there must be a termination procedure, disciplinary procedures as well for those who veer off from their mandate, conditions and procedures of exit and vacation from office, etc. Maoni jangwanene ni nyankorani jambe chire batere kudura bakiambira kurewa ijambiri je kudura jakinenkanirwa mubunge mentekatete bona kirimango shine kinyawe ena jawe ibona eno ngiri 10 per month chakura no sabuni yaki bweginya kuthia kirapo gwita streamlining urabomba kuja kweja wagantu gwakega hii stampendi ye gantu kidogo kulingana nyana ura mbeche Kenya yagite value ya mbeche Kenya value yo compare kwa ndora sinande mbere tuambire long time ago in 1964 ndore mwe ali chiringi 11 chiringi 11 leo mbeche Kenya chiangane almost na chi America chieto cha kinya 20 cha kinya 70 na rwe tukwalia ndore mwe ni equivalent to 137 Kenya shillings, which means mbeche Kenya kwa gai ngogeburu kwa unande banengeri kinyangiri 10 at least cha batedere kwa sababu. So they are paid an allowance for attending that meeting, whatever it is, even if it's 500 shillings or 1,000 shillings to buy soap or whatever. It's a much more honorable thing than now when there is nothing. Na mwankero tukinyirite kire bunge 13 abunge wa masenators ya kwangerekana ubunge okoroto okaraja kuma kaunti Emiro bialima mosheke murungamire kurunene kaunti Tharakanithi Susan Ngoge Omwindu na nyaseneta kaunti Isiolo Bifatuma Ndulo amwa bangi babainge ibethiri tobereta mende kithire kana motion jokwenda thirikari itherire masabweria. We are alive to the fact that the wage bill is getting unsustainable, but we are looking at very innovative ways of accommodating with very minimal disruption of the wage bill, including a part-time arrangement. Ibo baitangunya nkurukia sub chief na assistant na chiefs nondo sabweri ibo bali mungairo report chionde na nde baitangu ibo mwisho mweri chibo agita kuliwa mushara kana assistant chief sabweri otegedere nakyo na nande nondo bakura bakayewa urambomba kuwa iboga kithirikari ende bachiumie tone tuwikira manto ya sheriene etu kinyabongwa baketha beli erenjibu kuweja wa mushara na bakachoka bakayewa kinyarun kana allowance so jeria chibu bayeja na bobange na assistant chief nke reporter Ntosharu TV kumaji karone bya bunge kingi nangine kineke mshusho Nairobi mbita Boniface Mungera. Mwandiki munene wa kiama kia rimu natiru wa Ngiromero Caxton Miungi na uretia siasa muna bunge kureko kanu kia rimu wanene barabata watambaru kaita ka siasa. Miungi aruwa siasa baba ingi bari kia rimu baskuru sia kuraya kutene tumi ya njira ya kubakanu kia. Mutugikare aina ripoti. Mwandiki munene wa kiama kia rimu waja kaunti ya Meru Takionati Caxton Miungi na uritia bunge baishigo mbunge mwanya bagatonya siasa kirima skuru mono akiuga ntere imwe mwarimu munene ethirate kugwatana na mubunge wa kou kana ethirate amugwatire mbaru siasene no kamubunge u agwitakirirwa ngirwa TSC akauga thamwe MPs betu bagaitafia na skuru nonto kwego ntokomwe tuigagua kethira mwarimu kana principal ata supporta MP fulani rera athuragwa na MP u akuthurwa watwega noe mubunge ou areta kiri obisine ya TSC akauga muntu na rituo muntu gutera makoza anga thithirio ka thithirio political decision kwa uno tunaithia political decision no tutikwenda kwitha kwina political interference kwa inkwenda kuria bunge betu bagatonyera skuru cietu bagatonyera skuru iketha kwina muntu utamusupporta na gerio ria tumosore no ekenda musupport ri uringi indi ageta kurwa noe
nontu kinya wangu akenda kuthurwa kairi Kuruki Miungi netikaniritie na mendekithia jaria minista ukaria bwandene kithure kindi kiarendekithire kiri TSC gukurukira mbunge nene ati skuru iria cirentere cia Rwanda ikandika irwarimu bakuma nture neu na bandikwa bakungi kandarathi yawe kethirwe trei kuga antu babathomithagia aso area kana Rwanda skuru cia Rwanda bandikairwo antu bao eu ni njaga sana nontu number 1 skuru ira irutiri kethagie na understaffing nontu yana rĩrĩa kwage insecurity aritani baba umite na aje uju baikwa kuthomithio no iba makasa nontu ba insecurity na bakaura na skuru ikaingwa na bagatoroka na ana bakara batu thoma na skuru irio. Number 2 kire antu baba kwandikwa na contract na bagaikwa guntu ya kum contract yo uri bwiri kunyanyiwa itike kurande miaka 5 nontu miaka 5 ikaramo gisafaira amwe nayo tegintu gikiega Muthiene Miungi na ugite maugaruruku jaria kuthithwa ni thirikari nene ukurukira rwangi rwa kithomo jagetithia kithomo uria kwagirite muno kia CBC mantu ya bari community ya competition besiri kanenga rwandene primary besiri kanenga rwandene secondary mbese iu thirikari kanenkanira jio eketha kithia bwega subject ile iradiricirwe kiri subject ira ikuthomithwa ndene ya junior secondary ikarindiuswa iri ikuthomithwa na angi sponsor ba reduce subject nikenda kinya junior secondary kana irasbi bingi ikarindiuswa then ngwikethia ri njaga nontu nandi arimo bakombo concentrate ingi ni kugwatiania kithomo grade kuma PP1 mwanka grade 9 ewe getwa comprehensive school na ewe ingi no kuma au angira sibi ingi biatua grade 10 11 and 12 nayo igetwa senior school kinyongwa ibathithire bwega no turande ukethera kwena muturo ketha akimanija kiripotera Nteto cia Weru ria kwarietwo ni Mutungi Kare arimi ba kiwanda kia arimi kidigane balasimikite kuthura kamiti ya kuwatila kwa ntuku 90 baibanga kumane na kuchene chotonge iria chukujirwo kiwanda-ini kiu akiaria bisa murungamiri nerete arimi baba itina mbere no arimi boba ichwiro ntubu ntaira Martin Mwambi atumanyethia nkuluki Matheta na nkubania cia arimi ba kaoa ba kiwanda gia kaoa kia iriga wandia Muthambikiri gicigo mbunge kia Mara ithirite na bokurutha kamiti ya kugwatira kiwanda giku gwa ntugu 90 bagikarutha kithurano na umuthi tariki Ithatu nirio turetete nikenda bakathura interim committee yao bathuna factories nikenda kiama kigwatira society ntuku 90 nikenda bacoka kuthura kithurano kira giatuika furu kenda kiama gitongeria society ino kuringana na Daniel Kirigiora nwe murugamiri wa iwanda bia kaoa augite kurutha kamiti ino nio njira ya kuororia mwanki na kuthiria nkubania cia arimi nontu bwotongoria iwandani bibi society ta mushama tariki 26 ya itakiama na kiama gigwita kuringana na watho wetu kamiti kethura interim ya kugwatira society ntuko 90 nikenda kiama kiu kibanga ofisi kenda tuthia kithurano kire kethwa kina gefuru kuringana na sheria ura yugaga kamiti baba nyumia gwitigirwa na gwitiganiria na arimi bathiitetie gutigira kiwanda gia kaoa kia iriga gikumaranira na mantu monthe marari na thina kumaraniria na nkinya gucokanira tutitwekarende mauntu mamonde mandikio tumekalirende tumathi slowly one by one na nikenda tumba kumathingata nikenda alimi batosheka indi kila kia muhimu muno ni campaign ya gucokia member kula gwekwao nonto bainge majority ne bathiu bathiete factories jinge ne bathiete factories ya kibinafsi issue ne kwengana na nto bau to tondeke mawatho tamauto ne ndisio to mathingata bala kwagiririte na nikenda kugia na sama
Nteto ino ikenetie arimi bakiwanda giki gia kaua baũrĩtwe ndi gucoka mindani ya kaua na kuthondeka ũrĩmi. Akũrũ betu bagekala wega na tukabenda nuntu tuketha twina mbeca nyingi iria tugekira miukoni nuntu reti tukarutaga iketha kwa jireti jia uma tutirutaga reti te arutagwa ni kiama tofauti nuntu baba baruteno bau bangi bakaruteno tukarutaga reti imwe tutirimanite twi amwe na ndi nama alimbetu bakathi na mbere na gukena na agekũrũ bongo bagaukira na bathambe na betha go be smart ona ria baumagarite mauntuni. Thank you sana na nkugwa ngikena. Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara. Mbĩtagwa Martin Mugambi. Oboya Martin, hau no tukinya muthei wa nteto cietu cia Weru thaa ithatu gucokeria nkatho na tuko thawatandite na uni kuma the mwana nusu kiri mubango wa siasa na nteto cia Weru thaa ithatu. Woni beto wa MUTEMBEI Edward, mwana to mathithio kari Purity Richard. Good night and God.